hija kapaċità li evolviet mal-bniedem. Hija l-mezz kif toħroġ fil-beraħ dak li hemm misturġo fik. Takkwista u twettaqa mingħajr ħsieb, kważi mingħajr ma tinduna. Stajjilha żifna. Nisġa komplikata bejn tnejn jew aktar li teħtieġ koordinazzjoni li ma bħalha. Din hija l-abilità li nuża l-lingwa u nesprimi ruħi. Fiż-żifna ta' kuljum insejħula taħdit. Biha nesprimi jien min jien. X'inhi l-lingwistika? Il-lingwistika hija xjenza li tistudja l-lingwa fuq kull livell. Mill-ħsejjes li bihom nibnu infinità ta' kliem u sentenzi sal-istruttura u t-tifsir tagħhom. Iżda ma tistax tistudja kapaċità daqshekk fundamentali mingħajr dixxiplini oħra. Eżempju, biex nifhmu kif jirnexxinna nitgħallmu, nipproduċu u nifhmu lingwa, hemm bżonn perspettiva psikoloġika. Jew jekk lan huwa li nifhmu x'jiġri meta persuna jkollha xkiel fil-fakultà tal-lingwa u kif nistgħu ngħinuha, allura rridu nikkollaboraw mal-esperti fit-terapija komunikattiva. Jew minħabba li l-lingwa teżisti f'soċjetà ma nistgħux inħallu barra l-aspett soċjoloġiku u antropoloġiku. Bir-riżultat, il-sejbiet fundamentali f'dawn l-oqsma kollha joffru wkoll pedament għal ħolqien ta' magni li jikkomunikaw, li huwa parti mix-xogħol fl-intelligenza artifiċjali u l-inġinerija. F'Diċembru li għadda, meta kont għadni frisk mid-dokumentarju li għamilna dwar ir-riċerka ġenetika fl-Università, iltqajt ma' artiklu illi wassalni minn dik ir-riċerka għal riċerka lingwistika. Skont dan l-artiklu hemm rabta bejn l-għana tal-asafar u l-lingwa fil-bniedem. L-asafar tal-għana ipejtsu meta jkunu frieħ, imbagħad jikbru u jitgħallmu jannu mill-asafar l-oħra ta' madwarhom. Kapaċi wkoll jikkupjaw speċi oħra, isiru bilingwi. Nafu wkoll illi jieqfu jannu jekk ikollhom ħsara f'xi partijiet ta' moħħhom. Din is-sena ddeċidejt li niffoka fuq ir-riċerka lingwistika u bdejt il-vjaġġ tiegħi fl-Università ta' Malta billi ltqajt mal-professur Ray Fabri mill-Istitut tal-Lingwistika sabiex nifhem ir-rwol tal-istitut fl-isfond tal-lingwa f'Malta. X'inhu l-rwol tal-Istitut tal-Lingwistika? Primarjament, ovvjament, aħna nagħmlu riċerka lingwistika b'mod ġenerali, nippruvaw nifhmu x'inhi l-lingwa. Però huwa rwol importanti wkoll li nikkoordinaw ir-riċerka li hemm fuq il-lingwa, kemm lokalment, jiġifieri s-sitwazzjoni lingwistika lokali, kif ukoll internazzjonalment u fejn hekk naħdmu ma' lingwisti li bħalna qegħdin jippruvaw jifhmu x'inhi l-lingwa. U ħaġa interessanti qed niġej fil-fatt issa minn konferenza ta' dat tip li kienet Torino, l-Italja, u tieħu gost titkellem ma' lingwisti oħra li pereżempju jsib wieħed lingwista Ġappuniż tajjeb jew Franċiża qed ikellmuk bil-Malti. Tajjeb, u tieħu gost ħafna mhux biss għax qed ikellmuk bil-Malti, imma x'huma esperti f'dal qasam u jieħdu interess f'dak li fir-riċerka li qed nagħmlu aħna wkoll. Ir-realtà ta' Malta f'dan il-qasam x'inhi? Mill-aspett ta' riċerka u anke fir-realtà li jinteressana huwa l-fatt li aħna pereżempju aħna bilingwi, tajjeb. Dan hija ħaġa normali għal ħafna pajjiżi fid-dinja li jkollok komunitajiet li jużaw iktar minn lingwa waħda. Apparti minn hekk għandna wkoll riċerka li għandha x'taqsam ħafna mal-lingwa tas-sinjali Maltija, li hija parti importanti minn dak li għamel l-istitut, u għandna wkoll l-aspett li jħollu l-aspett teknoloġiku, il-lingwa fil-kompjuter. Ġifieri hemmhekk fejn nippruvaw naraw aħna, apparti milli nifhmu l-lingwa, nippruvaw naraw nistgħux noħolqu anke programmi li jużaw il-lingwa bħalli kieku kienu nies bħalna u jikkomunikaw magħna bl-istess mod. Grazzi, Profs. Grazzi lilek ħafna. Interessanti kemm din il-lingwa, din l-abbiltà li nesprimu ruħna jew in-nuqqas tagħha, tmiss oqsma differenti ta' riċerka. Biżejjed insemmu l-Ingliż, il-Malti, il-bilingwaliżmu, id-dialett, il-lingwa tas-sinjali, it-teknoloġija, il-kompjuter, l-internet. Għamnuni qatt ma ħarist lejn il-lingwa f'kuntest daqshekk wiesa'. U la bdejna nsemmu r-riċerka fil-lingwa Ingliża, se niltaqa' ma' Sarah Grech sabiex naqta' kursità kbira.
Aħna u Malta nużaw ħafna l-Ingliż f'ħafna sitwazzjonijiet. Meta nsifru, it-tendenza hi li nużaw iktar. Però anke meta nużaw b'mod imsejjaħ korrett, jarfuna li aħna Maltin. Iva. Allora, l-Ingliż ta' Malta għandu xi karatteristiċi li jiddistingwuh minn l-Ingliż tal-Awstralja, l-Ingliż tal-Amerika, l-Ingliż tal-Irlanda. Iva, fil-fatt għandek raġun, hemm xi karatteristiċi Maltin żgur bil-mod kif nitkellmu bl-Ingliż. Ma nafx tiftakarx ilu forsi xi sentejn kien hemm dik l-istorja, kien hemm video fuq il-YouTube ta' xi ħadd raġel kien jgħix fit-triq, kien jgħix fit-toroq l-Irlanda minn għalija. Ġie intervistat dal-bniedem. Hawn Malta bdew jgħidu dak il-bniedem żgur Malti bil-mod kif jitkellem, issa ma qal xejn li jorbtu ma' Malta, ma bdiex jisemmi xi postijiet. Kien telef il-memorja, da ma kienx jaf minnu. Naħseb appuntu, eżatt. Imma l-mod kif kienet jitkellem, bdew jgħidu da li żgur li hu Malti. Jiġifieri mbagħad aħna issa r-riċerka fil-fatt minn hemmhekk bdiet li issa qed nippruvaw niffokaw ftit fuq daw il-karatteristiċi x'inhuma x'jista' jkunu għax xi ħaġa bil-fors hemm li tista' tinduna daqshekk malajr bniedem jitkellem, xi ħadd jitkellem bl-Ingliż xorta tkun taf li huwa Malti u r-riċerka fuq hekk issa tiffoka daqsxejn iktar. Dejjem mill-punt di vista ta' komunikattiva. Jiġifieri dik l-idea li rridu ninstemaw qisna l-announcer tal-BBC jekk mhux ir-reġina inkella ħażin. Tlaqniha. Iva, għall-ewwel kienet naqra diffiċli di għalina dil-idea ġdida li għandna l-Ingliż tagħna isna qabel konna nixħduha daqsxejn. Konna nħossu inferjuri. Konna nħossu eżatt li fil-fatt aħna nużaw il-lingwa Ingliża għas-soċjetà tagħna. Fis-soċjetà tagħna, jiġifieri rrid ikollha tifsira partikolari għas-soċjetà tagħna saħalli inti semmejt qabel vera nużawha anke biex insifru biex international business jew whatever vera. Imma l-ewwel u qabel kollox aħna għandna l-Ingliż ta' Malta stess u nużawha ta' spiss bejnietna u fil-fatt tista' tgħid in-nies li joħolqu lingwa mhux the other way round, jiġifieri suppost aħna nużaw il-lingwa skont il-bżonnijiet tagħna, skont bil-varjazzjoni Malti. Ġifieri m'għandniex niddejqu wisq illi ma ngħidux tree u three u ngħidu tree li tfisser tlieta u tree li tfisser siġra. Fil-fatt hawn varjetajiet li iktar norbtuhom mal-ewwel Ingliżi, pereżempju tal-Irlanda, fejn ukoll m'għandhomx it-TH, m'għandhomx il-thank you, għandhom it-thanks. Mela l-Ingliż ta' Malta huwa zokk ieħor fis-siġra Ingliża bħal huma l-Awstralja, l-Ingilterra, l-Irlanda u kull fejn huwa mitħaddet. That's right. Oqtajt tal-kurzita, l-Ingliż ta' Malta huwa differenti. Bħal huma differenti ċerti kliem fil-Malti li jingħadu biss f'partijiet tal-gżejjer tagħna. Nifhem ukoll li minn barra hekk jeżisti kliem ieħor. Ngħidu aħna bħal bejn it-tobba jew bejn is-sajjieda li trid tkun tal-qata biex tifhmu. Il-professur Albert Borch imexxi ħafna riċerka dwar dan u għalhekk tlabtu biex niltaqgħu ftit. Bonġu Ross. Kif int? Għalajnik. Le, pjaċir tiegħi. Imma tkellmu ftit. Torta d-dialett. Mela, jien fuq il-palku fuq il-television kemm il-darba ikolli nuża xeni fejn jidħol dak illi naħsbu li hu id-dialett. M'iniex ċert kemm inkunu korretti, imma id-dialett jeżisti jew ma jeżistix. La dubju r-riċerkaturi li għandna dialetti Malta u mhux sempliċement ġifieri aċċenti, ġifieri mhux sempliċement modi differenti ta' kif nippronunzjaw il-Malti l-istess lingwa, imma kull dialett għandu l-grammatika tiegħu, il-fonoloġija tiegħu. Biżejjed ngħidlek li għandna riċerka pereżempju li turi illi ċertu dialetti naduri xlukkajr għandhom vokali iżjed mill-insibu fil-standard. Sewwa, jekk immorru għall-grammatika, pereżempju għandek ċertu dialetti Għawdex, il-plural ta' karozza, kroroz, mhux karozzi. Anki Għawdex stess, pereżempju mareċ, għall-plural ta' marċ, mhux marċi. Birkirkar hawn viċin, il-plural ta' kutra, kwieter. Sewwa, ġifieri inti għandek
regoli grammatikali issa qed titgħallem lingwa barranija bir-regoli tagħha, mhux għalkemm tippronunzja fuq il-palk qed tifhem. Mbagħad hemm dik il-ħaġa wkoll li sfortunatament fuq il-palk il-dialett jintuża għall-effett komiku. Mentri fil-fatt id-dialett isu dik il-parti sagrosanta tal-bniedem, dak l-ispazju privat u intimu fej qed mal-familja, mal-ħbieb, sewwa fej uħossu verament u minu, sewwa dik l-identità tiegħu, ittieħ dik l-identità. U sfortunatament għandna isu pressure fis-soċjetà biex il-dialett inwarbuh. U isu xi ħaġa ngħidulu mawweġ jew infarrak, il-standard ngħidulu pulit, isu daw il-pressures li veru dnub nkunu tlifna xi ħaġa li verament hija prezzjuża għall-identità tagħna. Jien niskanta il-poplu tagħna, forsi imħabba l-istorja tiegħu, kemm għandu eruq fondi, kemm jirreżisti tibdili u jaħseb li għaliex dana bejn raħal u ieħor illum 4 passi bot minn xulxin jekk mhux maquda. Tgħidli li hemm dialetti differenti. Ekku, anzi, kellna riċerka li juriet li ħażebbuġ, pereżempju, għandna 5 areas differenti fejn jitkellmu. Inti ġifieri xi ħadd mitla tar-raħal jista' jgħid dak minn hemm jew dak minn hemm. Fimt? Jintarfu. Ekku. Issa oħra li rrid tinsaqsik, jiġi ħaddiem id-dar, darba jidħol kulħadd jidħol, jużaw Malti li jien ngħid ma nafx qed jgħid, ma nifhmux. Dak xi ħaġa dialettali jew xi reġistru kif ngħidulu. Ġifieri inti għandek l-ewwel id-dialetti li huma forom differenti tal-lingwa kollha. U mbagħad għandek oqsma speċjalizzati fejn inti nies li għandhom l-istess attività joħolqu t-terminoloġija tagħhom. Per eżempju, fis-sena tal-bini għandek kliem bħal ċava, saljatura, naturalment tkun taf x'inhuma, jew kellha il-mastru tax juża l-ekkument. Biex inġiblek eżempju ieħor, fil-mużika nitkellmu fuq flawt, strument mużikali, imma fis-sena tat-tikħil sewwa il-flawt huwa biċċa għodda li biha tillixxa. Insomma, viva id-diversità. Bir-raġun viva d-diversità. Pajjiż daqstikka b'tant kuluri fil-lingwa. Din il-lingwa tinstab ukoll fil-qalba tar-riċerka teknoloġika u Albert Gatt jista' jgħin qatih għax huwa lingwista li speċjalizza fl-informatika. X'inhu Albert l-iskop tar-riċerka lingwistika fil-qasam tal-informatika? Forsi nista' nwieġbek b'eżempju konkret flok noqgħod nitteorizza. Hawnhekk qed nurik ritratt ta' Ward Neonatal Intensive Care Unit. Dana qed nitkellem hawnhekk fuq riċerka li jiena kont involut fiha f'kollaborazzjoni ma' Sptar fir-Renju Unit kombinazzjoni. Kif qed tara hemmhekk hemm pazjent tarbija f'dan il-każ illi sforz il-stat bikri ta' ħajjita għandha bżonn monitoraġġ kontinwu ta' 24 siegħa. Issa ġeneralment meta n-ners jew tabib jibda xi ġdid f'post bħal dan ħajara xi ħaġa hekk sewwa ħajara vari grafiċi hemmhekk li juru x'qed jiġri viżavi temperatura, rata tal-qalb, eċetera. Ħajara wkoll xi dettalji oħrajn ta' interventi li saru lill-pazjent, eċetera, eċetera. Però hemm ħafna informazzjoni. Biżżejjed ngħidlek illi għal pazjent wieħed f'xift waħda jinġabru madwar 30-40 megabyte ta' data. Li allura hija biċċa xogħol biex tipproċessa kollha. U aħna li ridna nagħmlu huwa noħolqu sistema li tinterpreta dik l-informazzjoni u mbagħad tiġġenera reċensjoni b'Ingliż ċar għal min għandu bżonna. U hawnhekk qed nurik pereżempju silta żgħira ħafna minn reċensjoni ħafna twal, naturalment hija teknika, ma l-idea hija li qegħdin nagħtu l-informazzjoni lil min għandu bżonna fil-forma l-iktar li tiġi naturali li hija l-lingwa għax aħna hekk nikkomunikaw. U fl-istessin ukoll hemm valur xjentifiku fis-sens li hawnhekk għandek sistema li tkollha għarfien tal-lingwa manka għarfien ta' kif tmur minn dettalji li mhumiex lingwistiċi li għandhom x'jaqsmu ma' x'qed jiġri fid-dinja, f'dal każ il-pazjent, għal-lingwa. U allura hemmhekk hemm studju interessanti ħafna. U kif japplika għal Malti da? Bħalissa fejn jidħol il-Malti din it-tip ta' teknoloġija għadha f'fażi bikrija u l-Malti mhux eċċezzjoni hawnhekk, hemm ħafna lingwi fejn dawn it-tip ta' teknoloġiji għadhom ma rrankawx daqskemm irrankaw pereżempju fl-Ingliż. Allura aħna bħala istitut b'kollaborazzjoni ma' ħafna nies f'din l-università, waħda mill-ewwel affarijiet li ridna nagħmlu hija noħolqu r-riżorsi bażiċi bħal kieku il-bricks biex imbagħad inkunu nistgħu nibnu dawn is-sistemi. Waħed mir-riżorsi pereżempju li ħanurik huwa dizzjonarju, dan huwa dizzjonarju diġitali illi fih jiena nista' nfittex il-verb kiteb pereżempju u jtini ż-żewġ forom ta' kiteb
u għal kull forma jtini madwar 1000 forma oħra li huma kitibli, kitiblu, kitiblek, kitibnilkom, eċetera, eċetera. Naturalment hemm it-tifsira wkoll. Dan jista' jintuża minn nies imma jista' jintuża wkoll minn computer. Dan ir-riżors bnieh kollega tagħna John Camilleri, imma bħalissa hemm ukoll għaddej proġett issa ikbar illi qed jitlaq minn dan ir-riżors biex noħolqu xi ħaġa li ġenwinament tista' tintuża mill-pubbliku wkoll. Dan huwa korpus tal-Malti, ġifieri kollezzjoni diġitali ta' testi u taħdit fih madwar 130 miljun kelma. U joffri kemm skop għal riċerka, ġifieri jiena nista' nfittex kelma hawnhekk bħal raġel u jtieli fil-kuntest tagħha, kuntesti differenti, eċetera. Imma mill-perspettiva tiegħi ta' xi ħadd li huwa interessat li jibni s-sistemi, jiena ħaġa li tinteressani ħafna li nuża dik it-tip ta' data biex noħloq modelli statistiċi tal-lingwa Maltija f'dan il-każ, li permessa ħom mbagħad nista' anke nimxi iktar lejn sistemi iktar sofistikati li ġenwinament jikkomunikaw. Fit-teknoloġija spiss insemmu l-informazzjoni diġitali, id-data. Dan l-aħħar żidna il-big data, għax qatt fl-istorja tal-bniedem ma ġenerajna informazzjoni daqs illum. Fil-Fakultà tal-ICT teżisti riċerka immexxija minn Mike Rosner li qed joħloq għodod ġodda bl-iskop li tgħinna nlaħqu ma' din ir-realtà kbira ta' żmienna. Right, there is data and data. What is big data? So big data is, as you'd expect, large quantities of data. Very large quantities of data. I mean, let me give you a couple of examples of this. One would be, let's consider the Times of Malta newspaper. Let's consider the archive of that newspaper stretching back to the time the newspaper began. That's an example of large quantities of data, large quantities of textual data. Another example might be if we consider all the weather stations in the world submitting their readings every 15 seconds, wind pressure, air temperature, and so on. That data is coming in. There are, I don't know how many millions of weather stations. That data would also be considered to be big data. And you may have noticed from those two examples, in the first case, we're talking about data which is sort of static, in the sense that we're talking about a large volume of data in one place. In the second case, we're talking about data which is dynamic, in the sense that it's being generated all the time. It's a little bit like the difference between water in a huge tank, where you're taking samples from this tank, and water which is flowing through a pipe, where it's always there and it's always being sampled, but you can't get your hands on all of it. And what's important is it's coming in a stream. So what is the relation between big data and language processing? Well, the example I just gave you, the Times of Malta, is clearly language data. Now imagine we have a text in English and a text in Maltese, and it's quite long. Then we can make use of that to build a translation model. If a text is very big, when I say that, I mean as big as the amount of text the person reads in a lifetime, we can make quite a general kind of translation model. And that is the basis of many translation systems we see today. Let me give you an example. I'm going to paste in to the left-hand box an English text, short one. And on the right-hand side, we see the automatic translation into Maltese. Would you like to comment on the quality? Well, I can understand what it's trying to say, but it's too literal. Okay. So what's important is, one, that you understand it. Yep. Secondly, that it's not perfect. We know how to make it better. And what we need to make it better is more data upon which to build the model. So let me give you a second example, which has nothing to do with translation, but it's to do with extracting knowledge from an existing text database. So this has been done, the example I'll show you has been done on the Irish Times, where what we're seeing in the box here is a picture of all the concepts which have been extracted from many articles. And what's interesting is that we can, for example, zoom in on any part of this graph and see the different concepts that are involved. So here we see technology companies, and these are divided into other parts, which include business environments, streaming services, and so on. And these relate to individual articles. So this provides a new way of browsing, which is based on analysis of the existing texts. Where are we heading? Well, we're heading from big data to bigger data, and bigger ways of processing it and faster ways of processing it. This is going to give us better models,
better translations, better services for people. There's always a slight danger that we will overuse the computers and underuse our brains. But I think we have to remember that these computers are here for us, not the other way around. Right. Bir-raġun il-computers huma għodda sewja fidejna. Jgħinuna ngħixu aħjar. Fejna fien, kieku jirnexxi li nitħaddet ma' robot kif nitħattu aħna bejnietna, b'mod naturali. Naf li fil-Fakultà tal-Inġinerija fil-laboratorju mmexxi mill-Professur Simon Fabri għandna riċerka għaddejja eżattament fuq l-interazzjoni bejn il-bniedem u r-robot. Qegħdin fil-laboratorju tal-kontroll awtomatiku. Simon, x'nifhmu b'robot? So, robot hija tip ta' magna awtomatika, però sofistikata ħafna. Hemm diversi livelli ta' automazzjoni. Jista' jkolli automazzjoni fejn magna tagħmel oġġett wieħed. Pereżempju, tikkontrolla temperatura ġo kamra jew ġo karozza, b'mod ovvjament awtonomu. Però robot jista' jagħmel ħafna aktar minn hekk, għaliex normalment huwa ddiżinjat mill-bidunet illi l-affarijiet li jista' jagħmel mhuwiex oġġett wieħed. Pereżempju, fil-manifattura jista' jkolli robotic arm illi tista' tagħmilli welding, tista' tagħmilli spraying, tista' tassembla flimkien pjanċi ħalli taqqat karozza jew vapur jew oġġett ieħor. Allura min natura tagħha l-ħiliet li normalment nassoċjaw ma' robot, anke robots li jistgħu jimxu pereżempju ħalli jagħmlu search and rescue operations, huma iktar sofistikati u iktar viċin lejn dak li normalment jista' jagħmel il-bniedem. U allura irdu nkellmuhom. U allura irridu b'xi mod ninteraġixxu magħhom u peress li jidher li fil-futur l-użu tar-robots ħajkun iktar komuni anki f'sitwazzjonijiet ordinarji, fid-dar jista' jkollna robots pereżempju natfulna l-kmamar tagħna, l-importanti li jkun hemm interazzjoni qawwija u b'mod naturali bejn robot u l-uman. Jisna kif jiena tinkellem lilek, nista' nkun kolli sitwazzjoni fejn bl-istess mod inkellem robot jobdini u jkellimni lura. U wieħed bil-proġetti li kellna dan l-aħħar f'dan il-laboratorju kien taħt Gabriella fil-fatt li għamlet din ir-riċerka kien preċiżament fuq hekk. Kif nistgħu nikkomunikaw ma' robot permezz tal-użu tal-kelma. Fejn hi tista' tordnadu x'għandu jagħmel, ir-robot jesegwixxi dak il-kmand u jekk isib problema ikellim marura u jkun hemm dil-komunikazzjoni miż-żewġ naħat. Please choose the speed from the ones available. Set slow speed. Setting slow speed. Advance forward 10 centimeters. Moving forward 10 centimeters. I have found an obstacle in front of me. Reverse 10 centimeters. Moving backward 10 centimeters. I have found an obstacle behind me. Turn left. Turning left. I am ready for the next command. Advance forward 30 centimeters. Moving forward 30 centimeters. I have found an obstacle in front of me. Rotate 60 degrees anti-clockwise. Rotating anti-clockwise 60 degrees. I am ready for the next command. Go forward 10 centimeters. Moving forward 10 centimeters. Kif rajt, interazzjoni biż-żewġ naħat. Kemm Gabriella tagħti kmand lir-robot u jifhimha kif ukoll ir-robot ikellem lura f'każ li jsib problema. Proset. Gabriella, x'fadal isir? Fem sissa u jaħdem b'kemm vuċi ta' raġel u kif ukoll ta' mara, bħala vokabolarju għadu limitat u għadi step forward ikun li nespandu l-vokabolarju b'applikazzjoni differenti. Dan jagħtilok għal iktar riċerka u bekk nistgħu nimxu iżjed il-qudiem. Tajjeb, mela l-ewwel passa minni u forsi t-tieni u t-tielet nisperaw li neqgħu għaddejjin ħalli naslu fejn irridu naslu. Proset. Fuq kollox, żgur nixtiequ naslu f'sitwazzjoni fejn nitkellmu ma' robot jew computer bl-aktar mod naturali possibbli u fil-każ tagħna bil-Malti. U dan bdejnieh. Għalhekk ħammur lura fil-Fakultà tal-ICT għand il-ħabib antik tiegħi tal-liċeo, il-Professur Paul Mikallef, għax din ir-riċerka hija l-linja tiegħu. Fiex wasadna biex nitkellmu ma' magna bil-Malti ma' mod naturali. Meta tiġi biex titkellem mal-magni, il-magni ma tantx jafu, allura trid tallimhom. Trid tallmu ġiex affarijiet. Waħda hi kif
jitkellem u l-oħraj kif jifmek. Jien bdejt naħdem fuq l-aspett ta' il-kompjuter ikellimni xi 15-il sena ilu. Ippruvajt l-ewwel nuża teknoloġija Ingliża ma fil-fatt kienet ċara daqs il-kristall li rridu nagħmlu kollox mill-bidu għal Malti. Kont bnejt sistema rudimentari bħala riċerka, però kienu ġew in-nies tal-FITA li huwa l-organizzazzjoni li tieħu ħsieb il-persuni b'diżabilità, oġbithom u bdew jittrejnjaw lin-nies tagħhom fuqha. Però naturalment kellha ċerti limitazzjonijiet u ġie żmien meta saqsew il-gvern għal fondi biex jibnu sistema professjonali. Dis-sistema fil-fatt inbniet, allura llum inti tista' mill-kompjuter tiegħek issaqsi tikteb sentenzi bil-Malti u l-kompjuter kif qed tara hemmhekk il-kompjuter hemm jgħidhomlok. Dejjer fis-6:30. Naturalment imbagħad hemm bil-maqlub il-kompjuter tkellmu int u bħalissa qed nibdew fil-fatt nagħmlu r-riċerka jew qed nippruvaw niżviluppaw ir-riċerka biex il-kompjuter jista' jifhmek intu titkellem. Semmejt lill-komplikazzjonijiet, Prof. Hemm ħafna komplikazzjonijiet fil-ġiex aspetti tas-sistema. Ħa nitkellem fuq tnejn żgħar fuq is-sistema tat-text to speech. Waħda għandha x'taqsam mal-lingwa, fis-sens illi inti meta tikteb tuża full stops u komas u dawn naturalment il-kompjuter m'għandux jgħidhomlok, meta jiġu minn fuq l-internet għandek kull tipu għamla ta' mod u ta' numri, pereżempju ħan jgħidu l-ħin. Il-ħin, ara, il-kompjuter hemmhekk għandu miktub numri, is-6:30 bħala numri, imma lilek rid jgħidilek is-6:30, allura rid jara fin-numri biex jaqlibhom. Għandek ukoll l-aspett ta' kif da ħajt il-klim, inti ma tistax tirrekordja l-klim kollha li għandek fid-dizzjonarju. Allura, meta dan niġu biex nagħmluhom teknoloġikament, inti tirrekordja biċċiet żgħar ngħidulhom diphones, jiġifieri biċċa fonema ma biċċa fonema oħra. Ħa nagħti eżempju b'kelma. Pereżempju ħa nieħdu l-kelma mar. Din il-kelma mar għandek bżonn silenzju M, M-A, A-R u R silenzju, ma għandek bżonn erba' għal din kelma. Daw iridu jkunu storjati fil-kompjuter, jaf li jrid jagħmel dal-erba', jrid imur isibhom, jrid jara l-intonazzjoni, jrid jara kif ħajqabadhom flimkien, u naturalment dak kollu jrid isir f'ħin qasir, għax inkella tiddieq tistenna. Mela xi skoprejt issa? Skoprejt illi fejn tidħol il-lingwa, ir-realtà f'Malta hija waħda komplessa immens. Min banda il-Malti, lingwa ħajja li qed tinbidel u tiżviluppa, anke permezz ta' dialetti u reġistri speċjalizzati. Mill-banda l-oħra, l-Ingliż ta' Malta, bil-karatteristiċi tiegħu. Imbagħad hemm ukoll il-lingwa tas-sinjali Maltija. Insomma, mużajk multilingwi minkejja ċ-ċokontana. Skoprejt li qegħdin naħdmu biex il-Malti jsib postu fit-teknoloġija u biex din it-teknoloġija tasal li tikkomunika magħna bl-aktar mod naturali possibbli. Skoprejt ukoll illi qegħdin niżviluppaw u ntejbu għodot illi jgħinuna nlaħqu mal-ammont enormi ta' informazzjoni illi qed niġġeneraw kuljum. Il-vjaġġ ikompli dolwaqt, bir-riċerka fl-iżvilupp tal-Malti, fil-lingwa tas-sinjali Maltija u fid-dijanjosi u kura għal min għandu nuqqas fl-abbiltà li jitkellem. Ngħidu li l-lingwa hija frott ta' żmien li fih wieħed ikun qiegħed jgħix. Illum bla ebda dubju, żmienna huwa karatterizzat mill-internet u l-midja soċjali, biċtejn għodda indispensabbli għas-soċjetà moderna. Ta' min allura jsaqsi kif dawn l-elementi qed jinfluwenzaw il-lingwa. Żammejt ftit lil Michael Spaniol wara lezzjoni li kellu biex niddiskuti miegħu dan l-iżvilupp. Batlek ma l-istudenti jinaw di, hello, kellek xi kors speċjali? Vivet, nagħmlu għandna studenti jagħmlu l-Malti mediku, dawn huma studenti barranin qed jitalmu l-Malti tal-mediċina, x'daw beħsibhom isiru tobba, jistudjaw biex isiru tobba biex meta mbagħad imorru l-isptar jkunu jistgħu jitkellmu mal-pazjenti bil-Malti kif inhu xieraq u xejn. Mela il-Malti m'għadux biss tal-Maltin, għandna l-istudenti tal-barranin ukoll. Allora kif qed jinbidel il-Malti? Il-Malti huwa lingwa ħajja u bħal kull lingwa ħajja oħra tinbidel. Ta' qisi għandek xitla. Għaxek xitla li tarmi l-weraq, un bat kollok weraq li jmut, l-istess il-klim tal-lingwa, għandek xi klim ġdid.
u kliem ieħor li jinqata, jibda jinqata. Pereżempju fejn fin kliem ġdid għandek kull avvanz fit-teknoloġija da jkollu bżonn isem, mhux hekk kull biċċa li jkollna ġdida, allura għandek il-laptop, it-tablet, il-kamera u x'nafin dawk kollha jkollok kelma ġdida. U bil-maqlub, ċertu affarijiet li m'għadniex nużawhom, dal-kelma lihom ħatibda tinqata'. Qabel kellna typewriter, illum ma tantx għandna nużawha tinqata u xek. Jew fejn fina kellek is-sena tan-newl li kienet komunissima fl-antik, illum qed tinqata allura il-kliem marbut ma' dak is-sena jibda jinqata wkoll. Michael, ħafna min-nies jafuk bis-saħħa tal-paġna tal-Facebook kelma. Il-mezzi soċjali kif qed jibdlu għal-lingwa? Sewwa, illum il-ġurnata il-Facebook insomma u l-internet sar qisu tsuntier u xek qabel kulħadd kien jintaq' fuq tsuntier u llum kulħadd jiltaq' fuq Facebook. Jiġifieri l-fatt li nqattaw ħafna ħin fuq l-internet, bil-fors l-internet ħajbda jinfluwenzana. Sewwa jinfluwenza il-mod kif naħsbu, il-mod kif nitkellmu, kliem ġdid diħel mill-internet. Minn Facebook u mill-internet f'sens wiesa għax għandek ħafna siti soċjali li huma bl-Ingliż, allura jkollok ħafna kliem. Aktarx mill-Ingliż u xekk li jibda diħel bil-Malti. U mbagħad intuħ naqab bix-xira Maltija. Fejn fin għandek tikklikkja u tixxerja saret komuni llum mhux hekk taqsam xi ħaġa ma' ħadd ieħor fuq Facebook u tiddownloadja u tapplowdja, msa għandek ħafna minn daw. Is-sabiħa hija li mhux nisselfu biss mill-lingwa barranija, imma ġieli naqbdu kelma li ilha għandna minn żmien żemżem, imma ntuha tifsira ġdida. Pereżempju, jekk ngħidlek tniżżel. Jekk ngħidlek il-bieraħ niżżilt film. Hemmhekk ma jfissirx m'għadix it-tifsira l-antika li jien naqbad xi ħaġa u poġġejtha u taħt, imma issa saret tfisser iddownloadjajt il-film. Ġifieri dan huwa s-sabiħ tal-mezzi soċjali li mhux biss ituna kliem ġdid, imma l-kliem li għandna ituh kulur ġdid, għandek lewn ġdid fil-kliem. Ħaġa interessanti li għandek fil-mezzi soċjali huma l-abbrevjazzjonijiet, ġifieri t-taqsir. Taf inti meta tkun qed tibgħat messaġġ jew SMS jiġifieri jew fuq Twitter għandek numru ta' karattri li tista' tikteb bihom. Allura l-anti limitat fl-ispazju tibżal kull kelma. Allura xi jagħmlu żgħażagħ, speċjalment huma jħobbu jħolqu dawn l-affarijiet ġodda, jaqbdu kelma u jqasruha. Fejn fina jagħmilulek flok jekk jogħġbok jiktiblek jie. Sewwa jie, allura dik tġi tfisser jekk jogħġbok. Jew moħra interessanti jagħmellek numru wittra, jagħmellek 4, 4 u C. Jitraċċi, sewwa forsi. Forsi nagħmel hekk, sewwa, allura dawk kollha huma affarijiet ġodda. Naturalment, tajjeb ngħidu li dawn l-abbrevjazzjonijiet huma f'posthom fuq Facebook, fuq Twitter, fil-SMS, imma mbagħad meta nagħmlu l-eżami hemmhekk storja oħra, hemmhekk nikdbu l-kelma sħiħa. Ġifieri jsek għandek żewġ realtajiet, għandek il-kelma mitkellma, il-kelma miktuba u l-kuntest li tingħad fih. Xalik il-kuntest, ġifri jiena mod għandi karta sieħa fejn nikteb hemmhekk allura forsi niktibha sieħa fi ORSI. U mod qed nikteb messaġġ, allura hemmhekk irid nibża l-ispazju u qed niktibha qasira. Dan qisu bħal il-bis sewwa inti meta tmur tix tilbes mod imma meta tmur fejn il-baħar tilbes mod ieħor l-istess il-lingwa tadatta skont il-kuntest. Jekk qed nikteb f'eżami nikteb kelma sieħa, jekk qed nibgħat messaġġ nista' nuża kelma oħra u dawn kollha nkomplu jagħtu kulur lill-lingwa, jkomplu jsebħuha. La darba qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp fil-lingwa, nixtieq immur ftit lura fiż-żmien u ma' Olvin Vella nitfgħu raġġ dawl fuq ir-riċerka fl-istorja tal-Malti. Meta konna qegħdin nitkellmu ma' Michael Spanjol fuq l-iżvilupp tal-lingwa Maltija, fost affarijiet oħra qamet il-kwistjoni tat-taqsir tal-kliem. Da fenomenu ta' Twitter, tal-Facebook, l-SMSs illi kollox inċekknu kulħadd jivvintaw. Le, jiena u inti tnejn mister. Għandna l-ewwel ittra u l-aħħar ittra. Assarnihom. Kaċċatur meta ma rridx in-nies jaklulu fl-għalqa biex jaħluh fil-paċi. Qabad ġebla u fuqha kiteb l-ewwel ittra u l-aħħar żewġ itri bit-Taljan riservato. RTO, mhijiex reserved to owner. It-taqsiriet kienu magħna minn dejjem. Ma hawnhekk qudiemna għandna ktieb illi mhuwiex magħmul mit-taqsiriet. Huwa magħmul minn mijiet ta' kliem bil-Malti ta' 270 sena ilu. Baqa' manuskritt, rawh biss xi 4 min-nies li kienu interessati jiktbu id-dizzjonarji u bir-riċerka li saret fl-Università minn żewġ studenti Rosabel Karabot u Joanne Trevisan se jkun ippubblikat fl-Ajt tal-2016. U l-awtur? De Soldanis. Ta' De Soldanis, tal-famuż Damma. Id-damma hija l-ewwel dizzjonarju bil-Malti, imma li hemm interessanti għar-riċerka tagħna illi barra li jitkellem fuq l-isin Malti, jitkellem fuq il-kultura ġenerali. Kelma bħal imnarja jiddeskrivijielek
fi 300 kelma. Illum il-Professor Aquilina jekk tiftaħ id-dizzjonar tiegħu jgħidlek il-festa ta' San Pietru ta' San Pawl iċċelebrata l-imdina pompa kbira, waqt li dan jgħidlek li l-Maltin kollha tar-raħal jitilgħu il-buskett, jiskru, jieklu, idoqqu u anke l-pittur Favre pitter ix-xena fuq il-post. Ejli inti li ma' dizzjonarju modern kien jikteb bħalma jiktebu inkella l-kelma għawwiema jgħidlek il-feminil ta' għawwiem u jżid imma li n-nisa tal-isla jomu aħjar mill-irġiel. Għand il-familja jem jinsejħdu pjaċir. Jonka li għalek il-figolla, li il-figolla kull ma kienet għaġina moqlija fi żejt u jibda jagħti anke l-ingredienti. Ġifieri iktar minn dizzjonarju, iktar dokument soċjali. Il-kliem, nara xi kliem għalija stramp il-kitba tiegħu, x'bidliet kien hemm fil-kliem fil-ħoss? Kien hemm bidliet fil-ħoss iva. Da Soldanis kien jitkellem differenti minna. Dan kien jitkellem bħal nies tax-Xewkija, kien jitkellmu kattus. Ma kienx jgħid il-q. Dan kien jgħid it-th. Fil-fatt, id-dizzjonarju ma jismux propjament id-damma, imma kien jgħidha iż-żamma. Għax f'Malta ta' 200 sen ilu kellna t-th. It-th tal-Ingliż biex ngħidlek biex jifhmu n-nies. Iva, ma kellniex ngħidu deb, imma konna ngħidu dheheb. Mela l-problema li għandna nippronunzjaw it-th fl-Ingliż kienet għandna warmejnija. Ija. Proset. Dan ktieb għallajt u għat li se joħroġ. Għallajt kalla jrid. Żgur se nieħu pjaċir nidħol fih. Aħna nirringrazzjaw l-istudenti tagħna li ħadmu dan ix-xogħol. Grazzi. Sa issa ħarisna lejn il-lingwa mill-aspett mitkellem u miktub. Imma aħna nafu li biex nesprimu ruħna nużaw ukoll ġesti u sinjali. Erġajt lura għand Albert Gatt li qabbadni mal-kollega tiegħu il-professur Patrizia Paggio li bħalissa tinstab Copenhagen. Patrizia, we tend to use our hands a lot when we speak. Is gesture random or is it connected to the speech process? Yes, we use our hands a lot when we speak. In fact, we also move ahead. We use eye gaze, body posture, facial expressions, and all of these relate to communication. In fact, we say that communication is inherently multimodal. To give a couple of examples, platonic gestures, that are these small gestures that people use all the time when they speak, underlie the rhythm of conversation. Iconic gestures, on the other hand, relate to the meaning of words through the shape of the gesture, as in a house or to walk. So does gesture actually have a structure? Yes, it does. So when I point, first I will extend my arm. That's called the preparation phase. Then there's the stroke, which is the most dynamic part of the gesture, maybe a hold if I keep it there for a little bit, and then a retraction phase. But in a sequence of gestures, for instance, if I point at Albert and then Godwin, I don't do like this all the time, so some of these phases disappear. Now, the stroke is the most interesting point or phase of the gesture because it is synchronized with speech. In fact, it comes a few seconds before the stressed syllable of the word that is associated with the gesture. Can it be modeled to make machine communication look more natural? Actually, there's a lot of interest in doing so. So a lot of research is being conducted to replicate realistic non-verbal behavior in computer agents or embodied conversational agents, as they're called. These are software characters that can engage in conversation with the users, and they also have an animated body that can move. And now it has been shown that if the non-verbal behavior that the agent can produce is realistic, for instance, if the agent can nod or shake at appropriate places in the conversation, the user is more willing to engage in the interaction. So, where are we heading? Well, this kind of research, I think, is heading towards a much more detailed understanding of the way in which gestures and speech are used in communication, in different communicative situations, when we look at different speakers, and in different language communities. So at the Institute in Malta, we are, of course, studying Maltese speakers. So we video record speakers in different situations. We analyze their head movements, their hand gestures, and so on. And ideally, in the future, we should be able to create a computer character that can not only speak Maltese, but also gesture like a Maltese speaker. So what Patricia's saying is really interesting, and to illustrate, I think we can use that clip of you with Sarah Grech that I asked you to send me yesterday. Let's watch it and then we can talk about it.
l-announcer tal-BBC jekk mhux ir-reġina inkella ħażin. So there's a lot going on here, right? You're both talking quite naturally, not really focusing or consciously planning what you're doing, but at the same time, there's so much going on, something of great complexity. I'll just focus on one example, your example of ħażin. You use this gesture. This is an example of an iconic gesture. Patrizia gave the example of a house. This is an iconic gesture of slightly different sort, which indicates finality, if you like, right? ħażin. But what's even more fascinating is the way you synchronize this with your speech. So you begin to plan your gesture so that the stroke, the main phase of the gesture, coincides exactly with in, and in is the stressed syllable in that word, right? So just think how complex this whole process is. Your brain is planning two things at once. It's planning a speech program, it's planning what you're going to say, and it's also planning to execute a motor program with your hands. And you're synchronizing these so perfectly that your stroke coincides exactly with the stressed syllable. Now imagine trying to get that exactly right on a computer system. Not easy, right? Fascinating. Absolutely. Thank you, Albert. And thank you, Patrizia. Bye, Patrizia. Thanks. You're welcome. You're welcome. Patrizia u Albert kelmuna fuq l-użu tal-ġesti li nagħmlu bla ma nirrealizzaw waqt li nitkellmu. Imma l-ġesti jintużaw ukoll minn nies neqsin mis-smieħ. Biex naremx differenza, semmur għand il-professur Marja Alexander, pioniera fir-riċerka tal-lingwa tas-sinjali Maltija. Il-lingwa tas-sinjali. Imma di lingwa? Ħafna kienu jaħsbu li mhijiex, imma fil-fatt nafu li hija lingwa imħabba li għandha l-istess karatteristiċi tal-lingwi mitkellma. Dawn huma bbażati fuq il-ħsejjes nifisom ma jagħmlu m'għandhom ebda tifsira, imma naqduhom flimkien biex noħolqu tifsiriet differenti fil-kliem u fis-sentenzi. Hekk ukoll fil-lingwi tas-sinjali kollha huma bbażati fuq l-istess parametri, ġifieri għandna il-forma tal-id, forom differenti, u mbagħad għandek l-orjentazzjoni, jekk hux l-isfel, il-fuq, la ġemba, eċċetera. Għandek fejn tkun qiegħda l-id jew l-idejn, hekk jisir bit-tnejn, jekk hux tmiss mar-ras, jew ħdejn ir-ras, eċċetera. U mbagħad għandek il-wiċċ li huwa importanti ħafna għaliex jekk intix qed tistaqsi mistoqsija jew le, ħafna drabi jiġi minn hemm, ikun hemm affarijiet oħra. U mbagħad daw jingħaqdu f'sinjali differenti. Imbagħad għandek ukoll il-bidla tat-tifsira li ssir mill-fatt li inti taqqat is-sinjali flimkien f'sentenza. Ir-riċerka fejn sejra? Bdejna bil-vokabularju tal-lingwa tas-sinjali għax dik li hija l-iktar ħaġa faċli, l-iktar ħaġa konkreta u bżonn juża. Għamilna dizzjonarju, pubblikajna ftit volumi, issa qed nisperaw li sal-aħħar tas-sena jkun online u jibqa' updated. Kien hemm ukoll studju fuq il-vokabularju biex naraw l-affarijiet li mhux daqshekk faċli tistudjhom bħal fil-lingwa ta' mitkellma għandna l-kelma frott li tiġbor fiha ħafna frott individwali. Fil-lingwa ta' sinjali hemm mod kif tajt frott u fil-fatt naraw li għandhom sistema kif jaqdu it-tliet komponenti prinċipali, pereżempju l-arinġa tuffiħa banana, f'sinjal wieħed. Banana. تفيحة عنجة فروت. Mbagħad għandna riċerka li saret fuq il-lingwistika, l-iktar il-grammatika, illi uriet kif pereżempju hemm ċertu regoli tal-grammatika għax aħna naħsbu li hija lingwa tas-sinjali forsi m'hemmx regoli, tista' tibda billi tuża il-sentenza Maltija u tagħmilha kull sinjal għal kull kelma, fil-fatt mhux hekk isir. U mbagħad kien hemm l-istudju dwar kif tista' tinkiteb il-lingwa tas-sinjali Maltija biex inkunu nistgħu nipproduċu riżorsi. Aħna użajnija wkoll għad-dizzjonarju, ppubblikatu anki jidher fuq id-dizzjonarju online, u wkoll użajnieh biex inkunu nistgħu nużaw ċertu stejjer ta' tfal u qed nisperaw li daw ir-riżorsi jiżdiedu biex ikunu jistgħu jkunu l-bażi li biha student deaf fl-iskola ikun jista' l-ewwel jitgħallem jikteb il-lingwa tiegħu, il-lingwa tas-sinjali.
U għabbażi ta' dik tkun ħafna iktar faċli għalih li jitgħallem jaqra u jikteb lingwi oħra li mhumiex aċċessibbli għal kollox għalih, bħal Malti u l-Ingliż. Mela għandna lingwa tas-sinjali Maltija u din qed tikber u tevolvi. Issa mal-professur Kenneth Camilleri nixtieq nifhem x'qiegħda tagħmel it-teknoloġija kemm għal-lingwa tas-sinjali kif ukoll għal bżonnijiet speċjali ta' membri oħra fis-soċjetà. X'inhi r-rabta bejn it-teknoloġija u l-lingwa tas-sinjali? It-teknoloġija nistgħu nużawha biex inkun nistgħu nagħmlu magna, computer illi kapaċi tifhem il-lingwa tas-sinjali. F'dal każ inkunu rridu nużaw kamera illi tħares lejn ix-xena u tifhem ix-xena. Kif nista' nimmaġina hija problema diffikultuża. Għandek ħafna challenges x'teleb. Mela, wieħed irid japprezza illi meta aħna naraw xena f'dal każ xi ħadd jagħmel is-signing, għandna parti kbira minn moħħna li kapaċi tipproċessa xeni viżivi b'mod li aħna qas nafu li nagħmluha, bl-amment nagħmluha. Iżda magna kull ma tagħmel huwa tuża kamera. U kamera kull ma tara huwa tiċċpisa ta' kuluri u dwar. Minn dak it-tiċċpisa irridu noħorġu l-oġġetti u l-komponenti. Il-persuna taqlaħ mal-background, l-idejn, il-wiċċ, nitrekkjaw il-wiċċ u l-idejn u eventwalment narfu flimkien da kollu x'inhu s-sinjal li qed jipprova jagħmel il-persuna. Issa ħafna drabi dan isir fuq nies li jistajnjaw ġo ambjenti kundizzjonati, ġo studio, ħarġu quddiem il-kamera. Aħna nixtiequ nagħmlu huwa li noħorġu dan barra. Issa maġa barra triq fejn għandek id-dwal huma mhux kondizzjonati, għandek background jiċċaqla b'affarijiet, ħafna affarijiet, clutter ngħidilu aħna, il-persuni se tkun ukoll f'qagħda mhix frontali mal-kamera, jista' jkun libes ukoll il-biż varjat, mhux magħżul apposta, u jista' jkollu iktar minn signer wieħed li qegħdin jitħattu bejniethom. Hemmhekk iċ-challenges jikbru ħafna u aħna flimkien ma' riċerkaturi internazzjonali qegħdin nippruvaw insolvu din il-problema. U allura għal dawk illi għandhom ħtiġijiet aktar wiesa', x'qed tagħmel ir-riċerka? Aħna f'dan il-laboratorju naħdmu fuq żewġ aspetti partikolari ta' teknoloġija. Waħda tissejjaħ brain computer interfacing fejn nieħdu is-sinjal mill-moħħ u nippruvaw narfu x'inhi l-intenzjoni tal-persuna li tixtieq tagħmel il-persuna. Pereżempju aħna għandna brain controlled music player li nistgħu nħadmuh permezz tal-sinjali tal-moħħ biss. It-tieni teknoloġija hija dik li tisejjaħ eye gaze tracking, jiġifieri niffollowjaw il-ħarsa tal-għajnejn. Jekk persuna għal xi raġuni jew oħra ma tistax tuża keyboard jew mouse u hemm diversi raġuni għalfejn jista' jsir, allura jekk nittrakkjaw fejn qed iħares il-persuna, nistgħu nużaw il-ħarsa biex inkunu nafu li l-persuna tixtieq tiftaħ software partikolari u tħaddimu dal-software partikolari li tella keyboard u tista' tittajp il-ittri permezz tal-ħarsa ta' din persuna biss. U bekk ftaħt il-possibilità ta' komunikazzjoni għal persuna li għandha kundizzjonijiet partikolari. Però jiena ngħid ukoll li jekk din it-teknoloġija issir robusta u reliable biżżejjed, tista' wkoll tinduża minn kulħadd, mhux minn dawk li kollhom neċessarjament jużaw din it-teknoloġija. Minn hawn nixtieq nitlaq għand il-professur Helen Grech u Ritjen Grima li jispeċjalizzaw fl-istudju tat-terapija komunikattiva. Nixtieq is-suġġett tal-qalbi ħafna. Uħud minna, kbar u żgħar, għandhom l-abbiltà li jikkomunikaw imxekkla. X'qegħdin nagħmlu għal dawn in-nies biex nifhmuhom u aktar minn hekk biex ngħinuhom. Fiex waslet ir-riċerka dwar id-diskors u l-lingwa ta' tfal Maltin li forsi għandhom xi problema? Aħna ridna bħala dipartiment l-ewwel ma nibdew biex naraw kif jiżviluppaw b'mod tipiku it-tfal Maltin. Biex imbagħad nkunu nistgħu noħolqu għodda ħalli nkunu nistgħu nidentifikaw dawk li it-tfal li mhumiex jiżviluppaw b'mod tipiku u li ħafna ġenituri u anke nannit, speċjalment f'Malta, jinkwetaw għaliex dan ma tkellem. Illum il-ġurnata għandna l-għodda, żviluppajnihom bl-għajnuna ta' fondi mill-Unjoni Ewropea biex żviluppajna l-ewwel testijiet għamilna 6 snin
għaddejjin fejn fukajna ħafna fuq tfal bejn 2 u 6 snin, nafu issa it-tfal Maltin kif jiżviluppaw il-lingwa jew il-lingwi tagħhom għax aħna qegħdin f'kuntest bilingwu u allura bekk nistgħu inqablu tfal li qed idumu biex jitkellmu jew mhumiex jitkellmu ma' x'inhu tipiku għat-tfal Maltin. Għax x'inhu tipiku għat-tfal Maltin mhuwiex bil-fors tipiku għat-tfal li qed jiżviluppaw lingwi oħra f'pajjiżi differenti. Semmejt il-bilingwaliżmu favur jew kontra tagħna? Vantaġġjuż ħafna. Qabel konna ngħidu anke li t-tfal il-ġenituri u t-tfal li qed jisbuha diffiċli, it-tifel tesponihx iktar mill-lingwa waħda, illum il-kontra. Illum għandna riċerka li tindika biċċa li iktar ma nesponuhom għal-lingwi li t-tfal iktar aħjar. Proset, mela saret ir-riċerka, ħloqna l-odda, x'se nagħmlu għall-futur? Il-futur għandna ħafna, xiridu nagħmlu diġà bdejna, infatti qed nikkonċentraw fuq il-vokabular ta' tfal Maltin, it-taħlita ta' Ingliż u Malti li jużaw. Għandna l-odda wkoll u ħaniżviluppaw iktar fuq il-diskors kif inhu miktub u l-qari biex nistgħu nidentifikaw tfal li qed isibuha diffiċli bħal tfal li għandhom disleksja, per eżempju, dislessija, u koll għanna qed niżviluppaw għodda biex nistgħu nidentifikaw tfal li għalkemm ma jkollhom problemi kbar ta' smieħ jew laqas problemi xejn, imma isibuha diffiċli biex jinterpretaw id-diskors. Allura dik tefetwalhom l-edukazzjoni u l-futur tagħhom. Mela issa ngħaddi għal Rutjen u nitkellmu naqra fuq il-problemi tal-kobor li naturalment jien għandi interess personali hemm. X'inhuma il-problemi ta' nies li jilħu ċertu età? Fil-fatt, aħna aktar ma nikbru, aħna dejjem nistennew li ninbidlu. Issa bħalma aħna ninbidlu anke fil-mod ta' kif nimxu, niċċaqalqu, hekk ukoll fil-komunikazzjoni konna ftit jew wis tibdil ukoll. Issa waħda mill-iktar affarijiet li forsi jilmentaw dwarha l-anzjani hija dik l-abilità li niftakru l-kliem u li ovvjament mbagħad ngħiduhom. U ħafna drabi ssib min jgħidlek li għandu di diffikultà u għandu dal-kliem fuq il-ponta tal-żienu ma jistgħux jiġu, ma jistgħux joħorġu. U dan ovvjament kulħadd jesperjenza f'xi żmien jew ieħor, imma iktar ma nikbru fl-età anke sibna wkoll fir-riċerka wkoll li iktar hemm ċans li nħossuha. Sibna wkoll li mhux biss l-età tagħmel differenza għal din id-diffikultà, imma wkoll l-ammont ta' żmien li wieħed ikun dam l-iskola. U fil-fatt sibna mela dak in-nies li damu iktar l-iskola u forsi jagħmlu iktar korsijiet u baqgħu jitgħallmu, għalihom tkun ħafna iktar faċli li jiftakru l-kliem u ovvjament jipproduċu. Mela allura dan ifisser bażikament li iktar ma aħna nżommu ruħna attivi mentalment, li nitgħallmu iktar, li nibqgħu nitgħallmu, nibqgħu naqraw, dan għandu jgħinna iktar biex insibu l-kliem aħjar u nikkomunikaw aħjar ukoll. Meta nkellmu l-anzjani nitkellmu wkoll fuq is-saħħa. Eżatt, ir-riskju sfortunatament iktar ma nikbru fl-età iktar jiżdiedu r-riski ta' affarijiet diffikultajiet mediċi u neuroloġiċi. Min dawn id-diffikultajiet mbagħad jinħolqu wkoll diffikultajiet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa u t-taħdit u l-komunikazzjoni. Mela fil-fatt terz tal-persuni li jkollhom apoplesija insibu li jiżviluppaw diffikultà li tissejjaħ afasja jew inkella afasja. Din bażikament hija diffikultà li taffettwa il-dak li jkun minn waqt li jkun irid jitkellem, waqt li qed jipprova jifhem il-ħaddieħor u anke meta jiġi biex jikteb u jaqra. U l-impatt ta' din id-diffikultà tal-afasja fil-fatt huwa kbir għaliex inti mhijiex sempliċement il-lingwa biss li hija affettwata imma l-ħajja tiegħek ta' kuljum għax aħna nikkomunikaw il-ħin kollu bażikament. U minħabba li nafu kemm importanti din il-kondizzjoni anke għal min ikollu din il-kondizzjoni għal ħajja tiegħu, aħna qed nagħmlu minn kollox biex nikkollaboraw anke ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa u anke iktar il-bot bħall-Awstralja pereżempju biex kemm jista' jkun noħolqu nollu l-livell tar-riċerka l-ewwel nett u noħolqu mbagħad aktar testijiet adattati u anke metodi tajbin ta' kwalità għolja ta' terapija. Biex fl-aħħar mill-aħħar ovvjament ngħinu il dawn il-persuni mill-aħjar li nistgħu. Kemm hu sabiħ li tara li bir-riċerka qegħdin intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Ir-riċerka bla dubju hija l-futur ta' pajjiżna. U għalhekk nixtieq nisma' il-viżjoni tar-rettur tal-Università, il-Professur Juanito Camilleri. Prof. Camilleri, fid-dawra li għamilna mal-Università
Indbaħna kemm ir-riċerka hi essenzjali. Lej fejn sejra l-Università f'dan il-qasam? Ir-riċerka hija essenzjali mhux biss tal-Università imma l-pajjiżna. Kif taf, id-dinja għaddejja minn bidla profonda. Għandna bidla teknoloġika, bidla anka fil-klima u ekoloġika, għandna bidla fis-soċjetà tagħna, fil-fibra tas-soċjetà u anka ta' il-politika li qed naraw kif qed tiżviluppa madwarna. Jiġifieri, meta aħna nitkellmu fuq ir-riċerka qiegħda fuq fil-qalba tar-risposti li rridu nsibu għall-għażliet li d-dinja qed titfanna qudiemna. Pajjiż ma jistax ikun sovran, pajjiż ma jistax jiżviluppa l-identità tiegħu f'dinja ta' bidla jekk dawk l-għażliet li jrid jagħmel ma jkunux ibbażati fuq l-aħjar erf u l-iktar erf aġġornat li jista' jkollu. Jiġifieri meta nitkellmu fuq ir-riċerka, qed nitkellmu fuq is-sostenibilità ta' pajjiżna, qed nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja li ħajkollha uliedna. Issa mill-aspett tal-Università ovvjament aħna qegħdin hawnhekk biex inservu lil pajjiżna. Ir-riċerka hija importantissima, sar ħafna investiment f'daw l-aħħar 9 snin, 10 snin fil-infrastruttura tar-riċerka u anke fl-attività attwali tar-riċerka. Tantu hekk issa nippubblikaw rivista 4 darbit fis-sena, it-Think, li forsi xi wħud ġarawha li aħna nippruvaw nippopolarizzaw iktar dak li jsir fil-laboratorji tagħna mill-akkademiċi tagħna kif ukoll mill-istudenti. L-appell tiegħi huwa li Malta tkompli tinvesti fir-riċerka. Għaliex? Għax dana huwa investiment lejn l-impjiegi ta' kwalità li rridu naraw lil uliedna ikollhom għada. Dana huwa investiment fis-sovranità, fl-identità u fis-sostenibilità ta' pajjiżna. Malta bla riċerka ma tibqax Malta l-qudiem. Imma dina il-bidla kollha li qed issir madwarna tirkibna. Bir-riċerka biss inkunu nistgħu aħna inkunu verament in-nies li niddettaw x'se jsir minnha. Il-vjaġġ tiegħi fil-qasam tal-lingwistika kien wieħed interessanti. Dort ħafna ma naturalment ma dortx kollox. Imma grazzi għal ħidma ta' dawn ir-riċerkaturi li ltqajtu magħhom, jien femt aktar minn qatt qabel kemm għall-bniedem il-lingwa hi ta' importanza u komplessità li ma bħala, aktar milli qatt immaġinajt. Ta' bilħaq wieħed jista' jgħid illi l-lingwa hi tieqa miftuħa beraħ fuq in-natura tagħna.